At
signalan mo. Ekatatakot, ekakakaroon. Ekatatakot, ekakakaroon, at sipin mo, signalan mo. Ekatatakot, ekakakaroon, at sipin mo, signalan mo. Yarap na kamangkin ko, asmo mo emiti ko, kung sera magpatibong, ekanumanot masiro, ako'y kinumo, at sipin mo. Ekatatakot, ekakakaroon, at sipin mo, signalan mo. Ekatatakot, ekakakaroon, at sipin mo, signalan mo. Sikat man intuming aking eka, manabuking bangin, manaragul maning alon, eka lumug malumog,
signalan mo. Yarap na kamangkin ko, asmo mo emiti ko, unsela man patibong, kanumanot masilong, ako'y kinumo at yung sipin mo. Tatakot, kakalong, at yung sipin mo, signalan mo. Tatakot, kakalong, at yung sipin mo, signalan mo. Sikaman intuming aking manabuking bangin, mangalagul maning alon, lumug malumog, ako'y kinumo at yung sipin mo. Tatakot, kakalong, at yung sipin mo, signalan mo. Tatakot, kakalong, at yung sipin mo, signalan mo. Dalangan mapanganig, malilit ni balik, lakwan na kamaning sabla, lungkot akong bara, ako'y kinumo at yung sipin mo. Tatakot, kakalong, at yung sipin mo, signalan mo. Tatakot, kakalong, at yung sipin mo, signalan mo. Tatakot. Pangandyan tayo ing orasyon, kilagyon ing itpa, ampon ing anak, ampon ing banal Espiritu. Amen.
Ing anghel ning Ginoo pabalwane ing Birhen Maria, at kinagliya lalangning banal na Espiritu. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, iyanasa. Ani ko alipaning Ginoo, Malyari kabud ka na ako, anting kingkas mong amano. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, iyanasa. Ing divino verbo, may katawan niyang tao. At may kisaut ya kay katam. Bapo Maria mipno ka king grasya, ing ganang Diyos at tsukeka, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya panamaning bunga ning atyan mo Jesus. Santa Maria, ang indunin Diyos, ipanalangin mo kay makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mi, iyanasa. Ipanalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Baming apangay tuliran, nabangnan ng pengako ng Jesucristong ginuta mo, iyanasa. Manalangin tamo. Tapukaran mo sa akong grasya, ginuming Diyos, king kaladwang mo. Arampat king pamamalita ng anghel, akilala mi ing pamikatawan ng taong Jesucristo, anak mo. Uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus. Apakyabutan mi naman sana yung ligaya ng pangsubli ng bebye. Alang-alang sa po iti, king ginumi mo rin Jesucristo. Amen. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit mangdaman king alanangga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alanangga, iyanasa. Ligaya king igpa, at king anak, at king banal na Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit manggaman king alanangga, iyanasa. Kilagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning banal na Espiritu. Iyanasa. Bilang balayan amitipon para kaniting kapag masusyan, pakisabi mi po, pakisigradwan na isulat karing kakatamong contact tracing forms, inkumpleto ang pong updated a detalye. Den kakatamong seat number, pakapaskila king lalamdaring kakatamong luklukan, at isulod yula pong masalese in kayong face mask and face shield, hanggang mayariya po ing misa. Dakal pong salamat. Mayapayabak po kakayungan, mitipon tamo po ngeni batayang samban, purian at pasalamatan in malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat la po ding makatoki. Paraking kapasalamatan da po di Engineer Peter Nepomuceno and family, Mendoza family, Roque family, Bangan family, William Yao, the family of the late Felicidad Manansala, Waldorf and Rosal family, Helen San Pablo, Florentina Alvis, Adier David, Senaida David, Krista Marie Alvarez, Leonard Gregory Alvarez, Josie Alvarez, Kalalag family, Kunanan family, Albert and Lisa Santos and family, Randy Marino Suarez, Crisel May Suarez, Ludovico Lapus, Jose Espino, Maria Ederlisa David Espino,
Maria Erlinda Wong, Mr. and Mrs. Nilo Makabudbod and family, Mr. and Mrs. Ryan Calara, Zian Adriela Calara, Ryan Margos Calara. Para king kayadwananda at pamanantabe ng Banal Espiritu, ng pamilya at kakaluguran ng Father Noli, Father Meg, Father Mark, and Father Marvin, HRV staff and mandated organization, Mario Trinidad Lazatin and family, Rodolfo and Vice Governor Lilian Nanay Fineda and family, Governor Dennis and Yoli Fineda and family, Rosel Fineda, Sel Puno, Cecilia and Miguel de Castro, Alan and Edna Bitug and family, Lincoln Baluyot and family, Ryan Leslie Quinto, Grace Santa Ana, Joel Santa Ana, Juan Jose Santa Ana, Noel Manankil, Josephine Gonzalez, Marian Manankil, Joy Espino. Joser Quezon and family, Gerald Crason and family, James Quezon and family, Nathaniel Gabriel Bustos, Nina Marie Ines Torno, Benedict Torno, DMI Daughters of Mary Immaculate and their families, Lucila Yumul, for the successful board exam of Catherine Arago, Jitka Canlas, Sherwin Paulo Ocampo, Kate Pauline Nolasco, Reagan Arcilia. Para king kapaldanan, pamikakatawan ampong espiritual ng Joy Espino and children, Victor and Priscilla Liangco. For the good health and protection of Imang Auring Between and family, Ricardo Ramirez Sr. and family, Alex and Lerparas and family, Gabi and Julie Favela and family, June, Mel and Abigail Ramirez, Edith and Adrian Gonzalez and family, Rose de Miguelio. For a peaceful and happy death of Raquel L. Aison. Para king malagwang kapaldanan dari Helen San Pablo, Rowlands, Ricky Villante, Father Alex Dison, Father Mariasol M. Gabriel, Imang Auring Between, Ricardo Ramirez Sr., Gabriel Favela Sr., Norma Manaloto, Lourdes Guadamor, Agnes Pangan, Manuel Bautista, Gina Grabarski, Rosalie Swing, J.R. Dison, Renato M. Panganiban, Rodolfo Dison, Maria Antonio, Remy Ulalia and family, Bryce Gabriel Domatita, Sharon and Ryan Garbo. Kapigaganakan at panalangin para kaladwa daring kaluguran tamong mayangon na biye, lalong-lalo na di Teresita Wilkerson, Aurora Nepomuceno Valdez, Leopoldo P. Valdez, Dr. PJ Nepomuceno, Monsignor Cosme Between, Monsignor Andres Between, Tangpio Between, Jose Joaquina Between, Antonio Dison, Lourdes Dison, Tessie Pabalan, Mariam and Maisel Wong Gonzalez, Rodrigo Wong Gonzalez II, Alfonso Wong, Emilia and Santiago Gonzalez, Francisco and Francisca Di Choco, Alfredo Chau, Chua Tang-eng, Yao Bunkeng, Edward Yao, Santiago Tai, Antonio Reyes, Maximo Chau, Simeona Federico, Cecilia Macario, Merlinda Gueco, Abraham Tayag, Jose Sensing Suarez, Sophia Suarez, Reynaldo Reyes, Herminia Reyes, Chito Reyes, Attorney Dante David, Felipe Bon Jr., Rosenda Malik, Elvira Dison, Romeo Dison Bondok, Melvin Alfonso, Antonio Sandique, Apong Bising Pinlak, Benjamin Canlas, Daisy David, Kate Jerome David, Ricardo and Demetria Pineda, Soul Nearest of Gates of Heaven, Manolito Gueco, Nicolasa and Carlito Pineda, Lorenza de Guzman, Lucas de Guzman, Vicente Martin Rivera, Amado Calma, Aldrin Manalastas, Nelson Yusi Sr., Luisito Vergara, Luding Navarro, Pablo Soriano, Carmen Soriano, Lilia Uy, Conrado Estrella, Edgardo Hermero Efren Sr., Elizabeth and Buenvenido, Carlito Peña, Cesar Mirasol, Javier Cabigting, Jose and Rosario Henson, Four Souls in Purgatory, Flora Sun, Francisco Sun, Elias de la Casa, Rafaela de la Casa, Jose and Rosario Henson, Juanita Chuacu, Leonida Salungas Laksamana,
Geraldo Salunga David, Dennis Bello, Jesse Jose Bello, SPS Ezequiel and Pelisa Santa Maria, Ligaya Hinco, Renato De Vera, Tomas Nadal, Juana Nadal, Rupino Nadal, Eusebio Nadal, Gertrudes David, Ricardo Bermudo, Venancio David, Florencio Manalo, Isabel Manalo, Eva Nuki, Macario de la Cruz, Jacinta de la Cruz, Severina de la Cruz, Rolando Lingat, Ruben Sarmiento, Reuben Sarmiento, Pautina Sunga, Francisco Sunga, Laura Lingat, Mauro Sunga, Prudencio Sunga, Ernesto Sunga, Gervasio Sunga, Alejandra Sunga, Emiliana Sunga, Abelina Ramil, Pedro Ramil Sr., Francisco Pacho, Amado Guevara, Felipe Guevara, Bernardino Rey Guevara, Efren Maninang Jr., Apricag Salonga, Edwino Salenga, Eusebia Alanigue, Saturnine Alanigue, Carmelino Alanigue, Robert Masangkay, Maria Torno, Luis Torno, Jun Torno, Albert Torno, Lourdes Manalo, Pelaya Manalo, Fernando Manalo, Apong Taring Manalo, Marcela Manalo, Erlinda and Fidel Sibug, Father Odon, Father De La Paz, Father Victoria, Antonio Lingad, Edita Ragongan, Alberto Tokhaling, Felipe Tan, Primitiva Tan, Angelito Tan, Pablo Espiritu, Lucia Espiritu, Juanita Espiritu, Anita Ocampo, Carmen Dizon de la Cruz, Severina Dizon, Roberto de la Cruz and Bienvenido, Norma Calalang, Benancio Calalang, Joaquin Milo Celis, Adela Pangilinan, Lourdes Mucha, Esteban Pangilinan, Rupina Capulong Ferreras, Loreta Paras, Federico Paras, Jerry Hipolito, Maria Nancy Go, Perecitas Go, Jaime Go, Michael Go, Sigi Go, Leonor Lobo, Acela Ponyo, Abelino Ponyo, Arnolfo Ponyo, Romualdo Nario, Constancio de Vera, Florencia de Vera, Yvette de Vera, Leo de Vera, Faustina Palasigi, Cristina Gutierrez, Romeo Gutierrez, Efren Maninong Jr., Aprica Salenga, Edwino Salenga, Cornelio and Emilia Enario, Seferina Soledad, Rosela Ariola, Emmanuel Jr. Gomez, Hermihildo Antoco, Herbic Antoco, Marian Antoco, Randy Malikdem, Catalino Dizon Jr., Flora Dizon, Bienvenido Elarmo, Corazon Pamintuan, Belisardo Pamintuan, Roy Nestor, Roberto de la Cruz, Leonardo de Maun, Lealita de Maun, Adelaida Cunan, Elena Cunan, Noel Solis, Benito Galam, Aurora Licanor, Antonio Galam, Genoviva Carcedo, Telesporo Licanor, Melchor Licanor, Nicasio Sagcal, Conchisa Sagcal, Alfredo Candelaria, Rolando Di Mabuyu, Concordia Di Mabuyu, Agapito Di Mabuyu, Domingo Balahadja, Eleuteria Balahadja, Pedro Balahadja, Juanita Pineda, Pasita Pineda, Marisa Pineda, Amado Gallo, Marion Tapang, Cynthia Tapang, Leonila Tapang, Demetrio del Rosario, Marina del Rosario, Rosario del Rosario, Jose Tapang, Amelita Tapang, Romeo Tapang, Merlita Tanueco, Teresa Magcalas, Francisco Magcalas, Anasto Santos, Miguela Baula Santos, Augusto Santos, Armentario Tayag, Antonia Tayag, Mayo Tayag, Daniel Pingul, Rosemary Magbag, Roberto Magbag, Lourdes Soliman, Emerita Rabel, and Rafael Rabel. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na rin mangailangan king pakalulu ning Ginoo. Ing magmisa tamo po, Irreverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Alleluia,
Anak, amponing Banal Espiritu. Amen. Ing grasya ning ginutang Iso Kristo, ing lugod ning Dios, at ing sala ning Banal Espiritu, manatili kekaingan. At kaya ka antimurin. Pakamalang kong kapatid, king Ebanghelyo po ngayon ni damdaman tamo, Jesus, sinabi na, luguran tayo ing Diyos, at luguran laring kaparang tao. Lugod, may baita mo po para lugod, epi kasama niyang metong at metong. We were born to love and not to hate one another. Kang sanuan nga na, ing lulugod king Diyos, anak ning Diyos. Ing elulugod, ene kakilala ing Diyos. Luguran lang, luguran niya ing Diyos, nung kaluguran tayong Diyos, sukat tala mo na naman, luguran ding kaparang tao. Inyapin po tanglawan tayong kasalanan. What is sin? Sin is the refusal to love. Uling ing Diyos, lugod ya. Lelangan nakatamo ning Diyos, king kayang wangis. Makiwangis tamo king Diyos. Deta mong mekiwangis kaya king pamaglugod, ila mo kong miras king banwa. Tandanan tamo po ini, deta mong lulugod, detang lulugod kalupa ng Kristo, ila mong miras king banwa. Pera pureng anak, pera papubalon naning lugod. Ing lugod mamermisyo. Ing lugod gagawang mayak. Nung itamo po mi kakalugod tamo, alang kalulo, alang mi pate-pate, ating kapayapan, maulad ing biye, naning kabilyan tamo ngeni makalulos. Uling, etapa, may kakalugod. Sisyanta mo po, para karing penandit, etamo, pepakiting lugod tamo, king metong at metong, manyawad tamong kapatawaran at pakalulu, king Diyos. Ginong Jesus, busta nung makirake kami, king lugod mo, ayating masabal karing sablang tao at pepakayap karing karelang kapanandaman. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Heso Kristo, busta nung makiraki kami king lugod mo, akakaul agyang karing palpikasala at gilutan ning lipunan. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginong Jesus, busta nung makiraki kami king lugod mo, amin yadsad ke kami king kekabaning dalan, tinggap agyaman ing kamatayan, banakabus ding alang katuliran, ding alang pasalamat, ding mga siya sa puso at buntok. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Pakaluluan ang katamo ning Ginoo, at patawaran ding sabla tamong kasalanan. Ipayabot mo kaya kaming lugod ay lang pasubali, at tayran mo kami painturo, king Pie Alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos, sa bukod ming Ginoo, ipaintulot mo nga luguran na kaning balang metong ke kami, kambening meto nga pusong milalablab, meto nga kaladwang masigasig, ning matena ka na pamisi padalang kupa sa sikanan. Uling ikayng Diyos at ika, ing minunang linugod ke kami, ipaintulot mo nga kilala miya ing larawan mo, karing kapatid mi, at aluguran milan timonong makanan mo kaming liguran. Itiyadwan mi keka, king kapamilataning Ginuming Jesucristo ang manak mo, pamabibi at magari kambe mo, king kametonganing Banal Espiritu, manggaman king alanang Pamamasang iba't kilibruning Deuteronomium mo. Moises nga nakimbalayan, tumakot kayo king Ginong kaya kayong Diyos, tuparan nyo rin kayang kautusan, karen sablang aldo nimbiyo, at din kayang palatuntunan, at kautusan ay turo ko kaya kayo king aldo iti. Antimurin ding anak yo, at ding maging anak da ring anak yo, bang kumaba ko biye. Inya makinandam kayo, o may malan ng Israel at maminto. Kanita, may pakayap kayo, at may pala kaniting labwad, ang mamagos king gatas, at pulot panilan. Antimo impengako ning Ginoong Diyos, karing makatwayo. Makrandam kayo, o may malan ng Israel, ing Ginong kaya katang Diyos, ya imbukod Ginong. At luguran niya ing Ginong kaya kayong Diyos, king mabilog yung puso, king mabilog yung kaladwa, at king mabilog yung sikanan. Elo kakalingwan, deting kautusan na, asasabyang ko, ngeni kaya kayo. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Kaluguran da ka o Ginoo, ika ing kakong sikanan. Kaluguran da ka o Ginoo, ika ing kakong sikanan. Kaluguran da ka o Ginoo, ika ing kakong sikanan. Kako ing Ginoo, ang tiyang batong maragul ay maugun. Ang tiyang kutang matibe at babiyek kaligtasan. Kaluguran da ka o Ginoo, ika ing kakong sikanan. Ingka kon Diyos, batuyawaring pasantungan, ang maglualo ka na ko, at ang tiyang kalasag ko, puryan niya ing Ginoo, kakong kukulisak, at miligtas ko karen sabla kong kasalang. Kaluguran da ka o Ginoo, ika ing kakong sikanan. Ingka kong Ginoo, mabiya, mipuriya ingka kong batong santungan, in Diyos at talapagligtas kong yang puriyan. Mga ragul at gumpe, impagpigkalob na king kayang ari, papakitana na king manatiling lugod, ing kayang pinili. Kaluguran da ka o Ginoo, ika ing kakong sikanan. Pamamasang iba't king sulat karing Hebreo. Kapatad,
ting saserdote lalam ning matuang kasunduan. Dakal lang misasalisi, uling mega matela at era asundu ing karelang katungkulan. Dapat Yesus mabiyaya kapilanman at eya miyalian kingkeyang panga saserdote. Ulinita, agyunang ikabos, ngeni at kapilanman. Ding sablang lalapit king Diyos, king kapamilatan na, uling mabiyaya kapilanman, ban mamilatan king harapan ning Diyos para karela. Jesus ulininita, kailangan niyang maging matas tamong saserdote ang makibiye king kekatang kailangan. Banalya, alayang kasalanan na anuman, makakaliwa yakaring taong makasalanan at mitataloktok yang matas paking banwa. Ere kaluparing aliwang matas a saserdote. Na kailangan ng midaw niyang sakripisyo, king balang aldo, muna para king kayang sariling kasalanan. At kaybat para karing kasalanan ding tao, midaw niyang metong mong sakripisyo. Misan mo, at para karing sabla kanitang idaw na ing kayang sarili. Ing batas ng Moises, tutulduyang taong may na, bang maging mangatas lang sa saserdote. Dapat ing mata sa saserdoteng pangako ng Diyos kambening meto nga sumpa adinatang makatauliking batas yakabud ing anak asakdal ganap manggaman king alanganga ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing lulugod kanako, pamintuano ring amano ko, luguran ing ibako, at ibako at ako, manuknangan kekeya. Ing Ginoo manatiliya kay kayo. At keka antimurin, Pamamasa king may abalita agpangkang San Marcos. ligaya keka o Ginoo. Ing metong karing eskriba, linapit siya kang Jesus at kitnane. Isano ing pekamaragul diling kautusan. Mekibat siya Jesus. Iti yung pekamaragul diling kautusan. Makirandam ka Israel. Ing Ginong kekatang Diyos, yamang bukod Ginoo. Luguran me ing Ginong kekang Diyos, king mabilog mong puso, king mabilog mong kaladwa, king mabilog mong kaisipan, at king mabilog mong sikanan. Ini ing kadwa, luguran me ing kalupa mong tao, anti mo ing kekang sarili.
alang aliwang kautusan, ang may pa kareti. Ngana ning eskriba, tinod ka maestro, tutuing sinabi mo, metong yamo in Diyos at ala ng aliwa pa, subali kaya. At lulugod kaya, king mabilog ng puso, mabilog ng pamisip, at mabilog ng sikanan, ating lulugod king kalupa ng tao, antimoing lugod na king kayang sarili, maigit awulaga kesa king sablang ayin adurulukan, at aliwapang miyayampang. Apansinga ng Jesus, king iting lalaki, biyasayang makibat, inya sinabi na kayo, eka marayu, king pagariana ning Diyos. At kaibat na nita, ala ng mengangas pang mengutang pa kang Jesus. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Maya ayabak ning Diyos po kaya kayungan. Antimurin po karing at syukaring karelang pibale-bale. Mayap ayabak muna naman po kaya kayo. Bayo tayo po pigon naman ng Ebanghelyo, lugod king Diyos at lugod ka rin kaparang tao. Lawan taman niyang milabas sa Domingo. Ing metong abulag, kinulisak ya, Jesus, anak ng David, malunos ka kanako. Kay ba't binawal de po ring tao? Uling ing metong aramay, ing metong talaturo, kabang maglakad ya tuturuya po yan. Makirandam laring tao, o bala mo, makakangin niya mo, Ibartimeo, niya pepatok-patok ng ande, manahimik ka, lalo ng sikaning kayang siwala, megpursigiya, at Jesus dimdam ne, ausan niya, call him, kay batinaos de, kay banapunita, inyang damdaman ng payaws ng Jesus, linuksuya, migsayaya, belabag ni kayang balabal, kay ba't nanita, linapit siya kang Jesus. Call him. Dininad ako pong assignment. Call them. Detang esisimba ang church people. May kapangumbira ko po, o wali kayo. Baloy po niyang mayor din ng kumpare, ing Arsobispo tamo ayapong Oscar Cruz, ing metong penabili na kanako, Father nga na, nung talagang maniwala ka, king pangapari mo, mangumbira kang magpari, nung maniwala ka. Maniwala ko po, kayo nung maniwala ko king misa, mangumbira kayo. Call him. Puntalan tala retangan church people, detang sisimba. Ilapit tala kang Jesus. Nya sinabi ko po kaya kayo, pilano mo nga lapit yung nga pong Ginoo. Pilanong alawot yu kinga pong Ginoo. At ina ko nga lapit. Ikayo po yung tutubod na ng Diyos. Aliwa mo'y kaming pari. Nung neita mo ngan, tutubod na katamo, lapit talaki nga pong Ginoo. Kay ba't na po nita, na nung buri mong daptan ko kaya nga ng Jesus, kening bulag, Ibartimeo, buri ko manakit ko. At may nakit siya uli na ning kayang kasalpantayanan. Muli na ka dali, muli na ka mako na ka. May kuya po, nanong gawa na, tinukiya kang Jesus. Kasanting na po, tinukiya kang Jesus. Eya minuli, kaibat ng menakit, antimong kapasalamatan kang Jesus, kikyan ni Jesus, bilang kapasalamatan. Niya po, burine pang akilalay Jesus, at
isunduke po ngini king ebanghelyong binasa ko. Bilang kapasalamatan kang Jesus, tinuki Bartimeo, eya po minuli. Lekona, likwana, biniline ingkayang balabal. Potang tutuki ka kang Jesus, ating kang itabili. Nano na po yung atabiliyo. Nano na yung gilutan nyo. Ngening tutuki kayo kang Jesus. Potagalang yan na naman. Kailangan nating pamagbayo. At tatandaan kaya po yung St. Francis of Assisi, misan ating linapit kaya an indolent person, duri ng sabyan matamad. Matamad siya po. E bisang sumuyo kay nga pong Ginoo. Eneboring luguran ni nga pong Ginoo. Lepita ni St. Francis of Assisi, tiki nepo, miglakadla, mintalakit ang metong akanto. Kay ba't ikit ng St. Francis ining bulag, ining pipi, ining magpalimus, ining lumpo. Baloy po yung gawa ng St. Francis, kabang makirandami ning lalaking matamad, ene aluguran ni nga pong Ginoo, ene asuywan, nga na kening pulubi, kening bulag, pipi, lumpo, abe, nga na. O darandaman abe, numong sakaling pakayapan da ka, nano yung gawan mo? Nung sakaling ika pakayapan da ka, nano yung gawan mo? Ako po nga nang makanyanining pulubi, magpalimus, bulag. Nung ako po pakayapan nyo ko, lukuran da ko po. Suyuan da kayo. Oras pe pakayapan nyo ko, sigurado pong tukyan da kayo. Lukuran da kayo. Suyuan da kayo. Dimdam na po ning kayabi ng St. Francis of Assisi. Lawan mo na. Masakit siya yan. Pakayapang ke. Luguran ako. Suyuan ako. Tukyan ako. Ika. Eka masakit. Pero may tutukyan. May luluguran. Eta na po paburian o paboren sakit tamo. Bisa ko pong sakit. Eta na papaboren sakit tamo. Nya, kayo pumasikan kayo. Di lalo na kong sumuyo. Lalo yung luguran ni nga pong Ginoo. Lalo yung suywan ni nga pong Ginoo. Yung napapaboren sakit kayo. Lawen nyo na po itang peki, ba't nanitang lumpungay ta, pipi ang pong bulag. Pakayapan niya mo, luguraning St. Francis, o makanyan mo na naman kaya katama nga pong Ginoo. Eta na po papaboren sakit tamo. Pota, di na ano kong sakit, bangkad at sumuyo kayo. Na po papaboren. Yan tukyaning Bartimeo Jesus, papusapat ing tukyani, ing tutuki kang Jesus, kailangan luguran ni Jesus at luguran o ring kaparan tao. Love of God and love of one's neighbor. Nya pinangkunan de, Jesus kinananing meto nga eskriba, an expert of the law. Saning peka maraguldiling batas, at in pong 10 commandments, kay ba't nanita pegaralan dala, may nga latila-tila, meging 613. Karening 613, saning peka maraguldiling batas o kautusan, may kibat siya Jesus, luguran me ing ginung kaya kang Diyos, king mabilog mong puso, king mabilog mong kaladwa, king mabilog mong kaisipan, king mabilog mong sikanan. Ating kadwa, luguran ming kapara mong tao, nung makanano ming kaluguran, ingke kang sarili. Mitutukila po, panayang mumuna ing lugod king Diyos. Potang kaluguran ming Diyos, malyaring may luguran ing kapara mong tao. Mo pikakawan yan. They are inseparable. Po? Potang kaluguran ming Diyos. Kaluguran ming Diyos Ing Diyos po,
na naman kailangan ng lugod tamo. Perfect yung Diyos. Ganap yung Diyos. Na kailangan ng lugod tamo. Na kailangan yung nanumang sao tamo. Itamo'y mangailangan kayo. At uli pong na kailangan yung kakatamong sao ding sopan tamo ilapin ding kaparan tao. Amen? Kaluguran niya nga pong Ginoo? Opo. Ngayon sinimba kayo po, papakit yung lugod yu. Kaya nga pong Ginoo. But this is not enough. Nung kaluguran may Diyos, luguran mula, ding kaluguran na. Amen? Nung kaluguran tayo nga pong Ginoo, nga napin San Juan, ninumaning sasabing kaluguran ng Diyos, dapat pikasama ng kaparan ng tao, malaramya nga na. Bakit malaramya po? Sasabihin tamo, kaluguran da ka Ginoo, tayo manakakit. Pero ring tao, akakit tala. Ing Diyos, tamo akakit, apakit tamo, ing lugod tamo kayo, king kapamilatan da ring taong akakit tamo. Na po kailangan ng lugod na tamo ng Diyos. Nyapin, kompleto ya, ganap ya. Nyapin ng luguran tamo, ing kaparan tao, aakakit tamo. Apakit tamo yung lugod tamo king Diyos, nung luluguran tara, ding kaparan tao. Inseparable la po rin nila malyaring mikawani. Kaluguran da ka Ginoo. Mga di ka kaluguran da ka, pero pikasama mo yung kapatid mo. Malyari ni. You pray, you say to God, I love you, and at the same time, you hate your brother. Po malyari. Nung kaluguran mo yung Diyos, luguran mo na rin kaparang tao. Inseparable. Bala mo pa yung pisngita mo. May ala ko yung metong. O nangitampi kakawan yan tayo. Kay batang sinimba, mamiray tamo, karing kapanan tao. Mangurakot. Mamermisyo. Magsamantala. Pumakanyan. Nung kaluguran may nga pong Ginoo, luguran making mabilog mong pangataw. With all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Burin ang sabihan, luguran me, king mabilog mong pangataw. Po one half, one half, one half, one half. And now with all, love God. 50% king isip, ayam makanyan. 50% king puso. 50% king kaladwa. 50% keng sikanan. Ibiyeta mga po kayo. We will love God with an undivided, total dedication. Pumalyaring may kawani, tampi kakawanyan tayo. Ing lugod king Diyos, yapining pakibat tamo king Diyos. Amen? Ing Diyos, minuna nakatang liguran nga ng San Juan. Ing Diyos, He loved us first while we were still sinners. Kabangita mo makasalanan tamo, kasakit na pong luluguran ning taong makasalanan. Subukan nyo naman, liguran nyo rin kasalang. Kasakit na pong luguran ning kasalang. Pero sinabi ng Jesus, love your enemies. Aliwa mo retang malugod kaya katamo ilang luluguran tamo. Even our enemies, the unlovable. Inya pining lugod nga ko. What is Christian love? What is genuine love? What is authentic love? It is when you love the unlovable. Our enemies are unlovable, but we have to love them nung makanano nung liguran, Jesus. Amen? Masakit pa yung lulugod.
Pero kailangan, love is not an option. It is a command. Utos siya po ini. We have to love. So, yung lugod tamo king Diyos, pakibataya mo po yan ng Diyos, diguran na katang minuna. Niya po, anyang sinabi, luguran niya yung Diyos. Luguran niyo rin kaparang tao. Pakibataya mo po ito. King lugod ng pepakit ng Diyos. Kaya katam. Bakit po etapiyas ang lugod? Nang misa ng lugod tama, selfish love. Nung nanong akuha mo, lipo, in true love, it is always what you can give and share. It is not what you can get. Kakabit kang kakabit, balam manok. Diba? Bakit magkasakit ang lulugod? Bakit magkasakit tamong mamatawad? Bakit magkasakit tamong sasawop? Metong mo po yung sangkan o ini because we have not loved God. Bakit makanyaning sitwasyon tamo itang Pilipino? Magkakasakit tamo. Den kapit bansa, ela po Kristiyano rin, pero maunlad lo. Itamo Kristiyano tamo, makarinig ang Kristo, ing bansa tamo watak-watak ya. Dakalang pakakalulu, metong mo po yung buri ng sabihan, uling etaya kaluguran ing Diyos. Metong mo po ing sangkan, uling etaya liguran ing apong Ginoo. Nung kaluguran niya ing apong Ginoo, ay may kakalugod tamo, may papamatawad tamo, may papanyawag tamo. Nya iti pruweba ya, na itamong Pilipino magkakasakit tamo, uling etaya liguran ing apong Ginoo. Nung kaluguran tayo mo, may kakalugod tamo po. O ini po yung problema yung lugod taking apong Ginoo. Luluguran tayo, potang sisimba tamo, potang lumuwal tamo, etada kaluguran. Split level Christianity. Potang at yung kakeng pisamban nakakaganaka, potang keng kang luwal alana. Agyang keng luwal at yung Diyos, akakin nakatamo. Emo keni, akakin nakatamo, ni nga pong Ginoo. Nano pa pong buri kong i-share kaya kayo, o ini po, nung kaluguran tayong Diyos, we become what we love. Nung kaluguran ming pera, maglupa kang pera. Amen? Nanong lupa kayong nanong. Puwari kayong miyasawa, kelwata na ningke kayong pamiyabi, mibuwangis na kayo, ali? Kelwata na ning pamanyimbata mo, sasambata mo king Diyos, panetang mangadi, paneta mo king harapan, kailangan akawangis tayo in Diyos. Love one another as I have loved you, nga ng Jesus. We become what we love. Do we love God? Yes. Then let us all become like God. Because we were created in the image and likeness of God. Lastly, o ini po panekong sasabihan, deta mong miras king banwa, deta mong linugod. Amen? Because God is love. First letter of St. John, chapter 4, verse 8. God is love. Po? And mo sinabi, God is love. Ing lugod, miya sasabihan,
pakit me, padama me ing lugod. Inya pining Diyos pa, binyene kayang anak, o ini po yung krusipiho. He proved His love by sending His only Son. Ya kabuding anak na, binyene pa. Sung lulugod ka, ating element of sacrifice. Ya kabud, ing anak na, binyene. O tang ya kabud, ing pera mo, ay biyemya. Yang kentutuking Domingo, the widow's mite, itang babaeng balo, 10 centimos, bildog na lang, binyenongan. Iakabuding anak na Jesus, binyene pa, at inya mo binye, may pakuya pa, king cross. May pa, migsakripisyo yan, life-giving death. Potang lulugod ka, burimeng dinan biye, ingke kang kaluguran. Uling kaluguran na katamo, diri na nakatang biye. Kaluguran may asawa mo, dinan meng biye. May dirinan problema. Amen? Di nga na, puro problema yung babiyera. Let us all become like God. We become what we love. We become what we partake. Nya sisimba ka. Tatanggapan may Jesus. Alipo? Then become like Jesus. Love like Jesus. Be humble like Jesus. Forgive like Jesus. Like Jesus. Like God. What is salvation? What is holiness? It is to be like Jesus. It is to be like God. Deta mong makiwangis kang Jesus, ila mong miras king banwa. Then love like Jesus. Amen. Deta mong biyasang lugod, detang emamermisyo, emanako, makamate, po, mangrakot, ila mong miras king banwa. Niya pinangako po din, what is sin? Sin is the refusal to love. Sin, S-I-N, at the middle is I, not God. No? We must love like Jesus, like God. Because we were created in the image and likeness of God. Kaya tutuking Domingo, pakin na po ning metong ababaying balo nung makanan ng lulugod king Diyos at karing kaparan tao. Panayin ako po. Sana mangumbirata mong sisimba. Eya pa mo rin sapak. Buri na sabihan, eko siguro may ngumbira. Mangumbira kayo. Dalatala kang Jesus. Hanggang ela po simbaring tao, alang kapayapan. Kenita mo mga kakiting lugod. Hanggang etala pa simbanding ganaganang tao, ala pong kapayapan, alang kaunlaran. Subukan tamo niya po. Mangumbira kayo. Magsakripisyo kayo hanggang mga pakarine kayo. Bali, basad gewayo, inke kayong misyon. Amen. Ipasiyag tamo po ngayon kakatamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ipang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Heso Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo, pengagli king upaya ng Espiritu Santo, may bayit kang Santa Maria ang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlong aldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa,
makalukluk wananing Diyos, ibang mayupayang tutu. Ibat ka rin magbalik ka naman keti, ban mukum ka rin mabye ampong mga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding Santo, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang mye ding mete, at king bye alanganga. Amen. Aduan tamo king Ginong Dios, para kay katamo at para king balang metong ing sikanan lugod. Nga tamo pong manalangin, Gino, pagkaluban mo king metong nga pusong ating agyong lugod. Gino, pagkaluban mo king metong apusong ating agyong lugod. Gino, tinan mo keng sika ng lugod karing kaparaming tao, anti mo king sarili mi. Baan maging mabiya ka, pusal mi, inya ang aming manalangin. Gino, pagkaluban mo king metong apusong ating agyong lugod. Tinan mo keng sika ng pabustan ding paraming taong magsalita at anti mo rin ikami. Ba maging mabiyak ka, busal mi, inya ang aming manalangin. Gino, pagkaluban mo king metong apusong ating agyong lugod. Dinan mo keng sika ng magobra, para king ikatimawa rin kaparaming tao, at anti mo rin para kay kami. Bang maging mabiyak ka, busal mi, inya ang aming manalangin. Gino, pagkaluban mo king metong apusong ating agyong lugod. Tinan mo keng sika ng munya pamangan, karing paraming taong danupan, at manalig kaya kami. Baan maging mabiyak ka, busal mi, inya ang aming manalangin. Gino, pagkaluban mo king metong apusong ating agyong lugod. Dinan mo keng sika ng miyatad, pamikasundo, karing paraming tao, at antimurin, karing kekeng sarili. Bakang maging mabiyabusal mi, inya ang aming manalangin. Gino, pagkaluban mo king metong apusong ating agyong lugod. Ngayon mo, ing sarili tang kapagdasan. O Diyos, ikami ing kakang balayan, mirarake king meto nga kasalpantayanan at meto nga kapaninayan, daptan mong mirake-rake kami naman king meto nga lugod. Anong no ika ingig pa ring sabla, ngenit manggaman king alananga. Amen.
manalangin kamu kapatad ba iting kakatamang dawon, ing kakatamang tulat kasakitan king biye, matanggap ngan king harapaning Diyos, ikpang mayupayang tutu. Tanggapan niya saning Ginoo iting dawon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ng kayang lagyo, king kakatamang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ning pakalulo, adaon miya sana ing meto nga dalisya sakripisyo, para king kapatawaran da ring kaya kaming kasalanan. Idiadwan mi king kapamilatan ng Kristo ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo, At kaya ka antimurin, iyat nayo ring pusoyo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos at ginutamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulit, ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin. Oy pa, Diyos king alananggat lubos mayupaya, agyang pigtak sila na kaning meto ketawan, sindumo ing kaya kang pamaglugod, ikay minye kaganapan king kaya kaming kakulangan, ika naman ing mitubod king magligtas karing sabla, ing sinugo mong anak eni aliwake kami, bistaman eme kilupa king pamikasalami. Birian mo itiban akit me king kaya kaming pangatyu, ing anak mong katulan, at tanggapan mo kaming mipnong lugod, kalupaning makapasubali mong lugod kaya migit king sabla. King kayang katapatan binalik ng pasibayo ing tula ning kaya kang pamaglingap, akya kaming binating, inyang pepaing gulutan da ka. Ulinita kang bedaring sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya, layon makyabe alang tuknang babye kapurian keka, at ngaming magkanta. Tunekapin banal o igpa, ikayong panibataning sablang kabanalan, ulinit ang pagparalumpumi, pabanalan mo sa detingayin king upaya ng Espiritu mo, ban para kaya kami, magawalang katawan at daya ng Ginoming Jesucristo. Bayami daon ko sang lubking pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, at pepasalamat siya keka, pirasone, at binyene karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, at kananye, iti kanakong katawan, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kaybat ni ngapunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyaning kalis karing kayang disipulo nga na, tanggapan niya iti, ikongan, minum ko kaniti,
Iting kalis ing kanakong daya, ing daya ning bayu at alananggang tipan, ami bubu para ke kayo at para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ang misteryo ning kasalpantayanan, inyang ining gaganakan mi o ikpa, ing kamatayan at pamayubli ng mebye ning anak mo, daraon mi kaiting tinape ning biye at ing kalis ing kaligtasan, lain ming pasalamatan keka, ing pepalarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo keka, mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami ngansanang misulusulo king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami nganting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oig pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, bamiganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing kaya kaming Santo Papa, Florentino ing kaya kaming Obispo, Pasiano ing kaya kaming Obispo Emerito, ding sablang obispo at pari, Father Meg, Father Mark, at Father Marvin. Ganakan mula na mading kapatid ming pepay nawan at maninayang subling miye, ading sablang mayang nabiye. Tanggapan mo sa aking maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga, ban kaya bening nuan a Birhen Maria Induning Diyos, kambe ng San Jose, ding apostol, at ding sablang banal, at tinupad kim malmong kaburian, king kakabaning panawon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo kamben at kaya, igpang mayupaing tuto, kagom ning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alanang ka. Amen, 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 abe-abe, may kakapatad, meto nga pamilya na ning Diyos, ikanta tayo po ing panalangin at tiro na ning ginota mo.
Ikabos mo kami, O Ginoo King sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawod mi, banking kasaupaning kekang pakalulo, parati kaming mikabos king kasalanan, at miligtas kami king sablang kaligaligan, kabang maninay kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O Ginoong Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, sa ko babaligdan din kaya kaming kasalanan, no nilawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mo yung pong bilugan ang pangking kaburian mo, ikay mabibi at mag-ari manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo manatili sa kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimorin. Pakita mo po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kaingan. Kapayapan kaya kaingan. O ning Ginotang Yesu Kristo, ing makaibi tunay kapayapan at kaligtasan kaya katamangan. Tanggapan tayo uling luwan lading mayaws kingapuna ning kordero. Ginoo, eko matampang tanggap kaya ka, dapat ikas may nga mano mo, kumayap na ako. Katawa ng Kristo, Amen. Pagadaka po para king organisadong pamakinabang, ing pari o EMDC ing lumapit kaya kayo, inya manatili kayo po kareng pwestuyo, para karetang makasadyang tanggap king banal a pamakinabang, manatili kayong makatalakad at yatsat laring palad o gamat, para karetang etanggap, malyari tapong lukluk o siklawod king panalangin, ala na pong magsalita kabang makinabang. Salamat po. Dapat ning espiritual a pamakinabang, O Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sakramento, kaluguran da ka, may git king sablang bagay, at pagnasan ko, ing tanggapan da ka. Dapat, pauli na ning ngening penandit,
era ka atanggap king sakramento, umeka mo naman espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at yuka ka rin, at pakisan metong king lubusan ing sarili ko keka. E mo sana'y paintulot kapilanman, ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. O Ginoo, pagkaluban mo keng bayong kapanayan at biye kaniting banal na Eucharistia, manatili sana ing makligtas mong obra busalmi, kapamilataning upayan ing kekang lugod, at yadad na kaya kami ing tulang pengako mo, itiadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. Siklaw tamo po para king panalangin ng Pope Francis king pandemya. Alanang gangit pa, banusan may pansining tao,
Pepatok nangan me saguli ing kimot ning yatu. Pepatahimik mo ing kange ay kami mismo ing makirapat. Pepag kulungan mo ke balemi ban panintunan da kangeni. Pepakit mo ke kami ing alang kwentang ing upaya at sikanan mi. Mi bagsak ing ekonomiya may nasarala ding pipagobran. Dakal may ngalakbo obra kaya kami at siniklaud keng pasibayo ban manyag milagro ulinaning daralanan ni pig maragulan dakaw at inisip ning ing sablang at syuke kami iba't buking sariling kapagalan ni akalinguan ni nanong nano kami ngeni at nanong at syuke kami iba't ngan keka at uli na ning grasya mo at pakalulo. Siguro Ginoo iting kapagsubukan at daralanan mi, yapining pakalulo mo, dapat makapanpan mo. Siguro iting virus metong yang paralan mo, balang talise at luminis ding kaladwami, ban makapagbalik kay Lubkeka. Manano na sang paulinaning panalangin, misan metong ke puso at mitayid king panalangin, manyat king pakalulo mo at kapaldanan kaniting virus. Sana Ginoo, ilako mo ni iting virus king yatu. Igpang kasasawang manaya ke kami, patawaran nyo kami ng emipansin at makirandam king aus mo. Uling megi ken makasarili at akalingwan ming ikang ing Diyos mi. Yagas mi nga mano mo at mipaldan pang ring kaladwamit katawan ating mabilugayato. Itiyadan mi kekawig pa king kapamilatan ng Jesucristo ang anak mo ang mabibi at magari kambe mo king kametunganing banli Espiritu Diyos manggaman king alanangga. Amen. Luklo kayo po sa guli. Publication of diaconal ordination bonds atin pong mayor ginana seminarista maging diakono ilapin ding makatuki seminarian Justin Ganyagatus, Seminarian Carloi Lumanog Kabagting, Seminarian Maverick Angelo Magalino Pelayo, Seminarian Erwin Justin Canlas, Seminarian Gian Peña Sagum, Seminarian Jasper Lawrence Canlapan Sanita. They will be ordained deacon at the Metropolitan Cathedral of San Fernando, City of San Fernando, Pampanga, on December 3, 2021 at 9 a.m. Friday. Let us pray for our brothers that through the help of the Holy Spirit they may fully prepare themselves for their upcoming ordination. Anyone who has reason to object to their ordination may communicate to the parish priest or to the Archbishop of San Fernando. Thank you. Kadwa po Pamisamak Ding Santo Year 11. The 11th Pamisamak Ding Santo will be celebrated through an online living rosary. It will be live streamed on the official page, book page of the Holy Rosary on October 31. Ang ngini po potang alas 2:30 ninggat panapon. Prayers for our beloved departed, ing pamangadi at pamamendisyon para karing kaluguran tamong mayang nabiye, magumpisa po bukas November 1 hanggang November 30. At intamo pong envelopes keni, sulat siyo po retang lagyuda rin kaya katamong kaluguran na mayang nabiye, at nung bisa ko pong mamiye limos, malyari po. Nung ako bisa, malyari muna naman. Po? Mari po ninyong ihulog ito sa tumba o intention box for the dead.
November 1, bukas po, Monday, All Saints Day, ing misa tamo po kalupananing Domingo, kalupanangeni, 6:30 a.m., 9 a.m., 4 p.m., 6 p.m. So lawin niyo po alang opisina, simbata naman, parang alantala po ring banal, may kading banal, ilapinding pengarita mo. Simbata mo po, pasaop tamo ka ring banal, niya bukas ding banal, parang alantala, pasaop tamo, ding atyo naking banuan niya All Saints Day. Papangatita mo po karelan, At ang timurin itang November 2, All Souls Day, pangaditala po rin ganaganang kaladwa, King Purgatorio, ita mo naman yung mga di para karela, dana sa upaning karelang sarili, may kadatilo kardeng kaluburan tamong, mayang nabi, nya mo po kakaliman ng sisimba, ing misa, Santa Misa nga ng San Nicolas de Tolentino, iti yung peka importanting tiling asaw tamo karing kakatamong mayang nabi. O ito po yung sinabi ng San Nicolas de Tolentino. So bukas po, ken Tuesday, November 2, 6:30 a.m. ing misa. Metong yamo po yung misa tam ken Tuesday. Antimurin po yung Blessed Sacrament Adoration Chapel. Magumpisaya pong mibuklat ining chapel tamo keni Adoration Chapel 6 a.m. hanggang 6 p.m. Pwede pong pamagbayo kayong schedule. Dagdagan po rin ang sabihan, dagdagan tamo yung pangadi, panalangin. 6 a.m. makabuklat nepo at misaraya itang 6 p.m. At paulit na po dening pagmasusyan tamo November 1 hanggang November 2. Bangkanita makapagpainawala rin kaya katamang parish staff, keng parish admin office and parish ministerial office, makasarala po bukas ang po pang Martis, ting opisina tamo po. And office will be resumed on Wednesday, November 3. Dakal po salamat at ang tiburin natin tamong fundraising sale at the patio. So kaya kaingan po, lalong detang may kibat, karing kaya katamong kasaupan, dakal at dakal salamat po kaya kayo. Pasibayo, mga birata pong sisimba, mga birata mo, may kading asawa yo, pot hanggang ngayon pasisimba, den anak yo. Ngayon nung ela po makapunta kiti online, pot ang mimiwas la, keng nanuman kapahamakan. So, ulitan ko po, mangumbira tamo karing kapatid tamo para simba, lalong-lalo tayo tang pasisimba talaga, at kekaingan po dakal at dakal salamat. Talakat tamo po para keng final blessing, ingino manatili kaya kayo, at kaya antimurin. at bendisyonan na kayo ning malugod at Diyos at ing kaya kayong pamilya, ingit pa, inganak, at ing Espiritu Santo. Amen. Ing Santa Misang idaw ne, umeta na king kapayapan. Salamat king Dios. Para apanatilian tamo yung estong lawot king bawat metong at metong, pakisabi mi pong manatili tamo karing pwesto at panayan tala ding asherets. Itruda po kaya katamo yung istong dalanan paluwal king kaya katamong pisamban. Pagana kami po na ela kakalingwan babaldog, ding forms king kawun ang makakabit lele daring pasbul. Dakal pong salamat, mayap ayabak po kaya kayongan. Salamat sa mga
aking eka manapuking bahin mananagul maning alun eka lumug malumog ako'y kinumo at yung sipin mo eka tatakot eka kakarog at yung sipin mo signan eka tatakot eka kakarog at yung sipin mo signan mo dalangan mapanganib eka malilit ni balik lakwan na kamaning sala eka lungkot akong bara ako'y kinumo at yung sipin mo eka tatakot
mga